Okay? Okay. Naimbag nga bigat tayo kakabsat. Hana agim si ang baga nga nagimbag ti Apo. Amen. Ating nga nang nga kuha nga preaching agyaman nagtibiyag ti kabsat nga nang-share ti sa sauman ni Apon talaga nga si bibiyag ket ken ate ay nagimas ken nagnanam nga talaga ti iti agdengeg ti sao ti Apo talaga nga si bibiyag nga talaga ta at ti testimony kakabsat nangyari idi Wibis ti alas 12 ti rabii. Natta nga idi maibagak ang ati nangyari ngit kastoy apan nakimisbo ti alas 12 tatadag subli akon maulawa nga pirpirmin nga ay nagiddaak talagang maulaw akon tatta ni brother ko met dadyo mga trabaho tata napanunot ko nga hangko nga pinanunot nga awan ti kadwak ti pinanunot ko nga dagos ni Apo Dios ket adi pangako na nga rugahan na tayo nga baybayan hana tayo nga pampanawan. Amen. So nga kunak Apo kunak nga hangko nga indiklarak nga nagdagos nga Apo kunak nga dagos I speak life kunak nga dagos ken imbaga nata nga magasanak kunak latan. Adi timbaga hang awan idi panunot ko nga aming kakabsat hanak nga nga nahilig nga umiinom iti agas. Iso nga amuna ata ni brother ko nga Alba nga no dati mariri nak agkarkararagak lang uminom ti danom ken iyiddak laeng no nakarideb ako nalaing akon kasi ti di kwak iso nga amuna dayta iso nga idi kwan nagtugawak no kan iyidda manen madilat ta iso nga ingato ka di pungan ko agkarkararaga latak nak Apo I speak life kung kuna nata sikat mangaga sa Apo by your stripe I'm healed kung kuna nata nga kabsat no kan idi kwan ti kakakararag kong kakabsat, minumak ti danom sako dinawat kini Apo nga Apo ko nak paturugan na kon tatuno bigat riingan nak nalaing akon. Adi laeng ti da dinay focus kon ken in tano muna met ni brother ko ti mangyayari tinawagak ko naket imbagak nga malulawa kasi kastoy tatta ko na namot ati nga brother ko muting kalan adi blood pressure takitaen no si kaka high blood ka kung ko na namoten aket kuna met kasi tikwak nga hanap mabuteng kakabsat tamo nga ato biyag tay ket ada kinapo Dios kan amutay nga suti mangagas iso nga kunak kasi high blood ka kasi in Jesus name kung wala ta denggagan nya de bagbaga ni brother ko basta na baga latan nga malulawa no kan ingka maturugan ko nanan tata jilatay baga ko na Apo maturog akon paturugan na kon kuna latan tuno damdama riingan na kon binilang ko ti manong oras nga maturog ka dapat ti 3 oras kuna riingan na kon tuno 6:30 na po damdama ako nak nalaing akon adi lata ti baga kon iso agyaman nak kini Apo idi biernisen oren o dapat lang ulaw-ulaw ko kuna hanggo nga alagaan daytoy nga kwa damur nga min nga agpampanunot ka agtugtugaw ka damur nga agkuway so nga nakagtrabaho adamo na Apo Dios kanya magmagnaatlat ta nakariingat nakita ni brother ko nga nagsubli ti balay nga nakaragkad agyaman na kini Apo nakariingat kada ni brother nagnaakon panagtrabahon agkarkararaga lata tay sumati habit tay dayta kakabsat is agyaman na kini Apo tatan nga aldawan katagyaman ak nalaing akon God is good talaga nga data nga adi nga nadengeg ko nga preaching tata kukunaket Apo para kanya dayjay so agyaman ak nga ni Apo Dios ket he is a great healer amen makan brother kantata Adapin mo ti ibagak. ne adapt gay Testimonyo. Idi kalman. Offering. Yes, din na. Lapang kami jay park kini ni Tanya. Tadi sumangpot kami. Within 30 minutes. Nagsakit na ti lapayag ko. Ngayon na ti bigat. Nagre-ingat ti alas 6 ti bigat. Tana sakit. Diya ako anti sakit na ko na no. Diya mga umay dito. Agdaydayo kini Apo. Agyaman na kini Apo. Alas 9. Naikatan. Diya sakit na. Mandya matis nga talaga ti sakit na. Ingala tatan. So nga
no bati pamatin kini apong magasan ka may cut na talaga. Amen. 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 There's a power in the name of Jesus. Okay, give them all to Jesus. Iso nga si kay kakabsat. Luktan nyo, pita kayo, kitampat nyo, give them all. Nagita karga na amin. Hallelujah. Glory to God in highest. Talaga ti Diyos tayo kandakan, imbag. Are you tired of chasing pretty rainbow? Kumanta na amin. Are you tired of spinning round and round? From up all the shattered dreams of your life. In the feet of Jesus, made him down. Give him all, give him all, give him all to Jesus. Shattered dreams, wondered hearts, and broken thoughts. Give him all, give him all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. He never say your joy is sunshine, and never say there ain't no rain. He only promised a heart full of singing about the things that one brought me. Give him all, give him all, give him all to Jesus. Shattered dreams, wondered hearts, and broken thoughts. Give him all, give him all, give him all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Give him all, give him all, give him all to Jesus. Shattered dreams, wondered hearts, and broken thoughts. Give him all, give him all, give him all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. He will turn. And He will turn your sorrow into joy. Amen. Glory to God in the highest. Amen. Kagambay, give them all. Sakbay aja, testimony file. Testimony. Ya manak matiapo, na may pagbulod dito sa microphone. Okay, giyaman ang matiapo, ito nakakabsat, Dayaw, Gloria, kan paragyaman, may paay tiapo, tanik ka namot for the first time, ti holiday, 1 year ko, di taamo ko, tataak lang, timid daw, pitupay nga daw, tinted daw, maureno, kasta kakabsat, dakulat ta, iti panagyaman ko. Pito nga daw, magyaman ak tiapo, ta, nagdeog mo ni Brother Alwin, ak ti domo ta, mapang kami, napadasa mi mo nang tinandos nga dududwa, napadasa, napang kami nangan igibangbang nga dududwa, nagbabas kami, nagdag na kami di park, nga dududwa, so, awan ti sinita, di may mag-book. So, yaman ti apo kabsat, dahil nga panad holiday kat, nagkamatigundaway, makaina na iti physical.
Amen and amen. Gloria kandayang ti Apo ti sa amin. Baka damot iti paduyak ni sister. Naka-holiday mat. Siguro doon sa atin ti kararagan nato. Sa atin tog bilang. Yeah, ano rin dyan? Ay, di lata. Agyaman natin apat ay makunay. Awan ito plano niya gawin. Oh, Ganito nga tawin. Sa ibibay last year, kurada natin June, di August, fully booken, awanin iti. yung madabog ti. Awan din naman nga kung kami di holiday or something. Mm. Eh, ba then, nag-demand ako na tinitak no, mabalik na ang book iti end of July or something like 1 week or 2 weeks. Kasi nakita mi nga awang gaya mat iti May di grupo wicked awang maganti na kabuk iti August. Gusto nga na i-book May to August na agawid kami. Oh, sana all. Iti ako. Kaya ang Gana, December ko man na. Matatulbok yun Random ko yan. Oh. blessing iti ako kinyamit yes. Amen. Awanan. Isabi kong ko lang unscheduled blessing. Amen. Woo! Woo! Ikakaralag tayo mga kaputa di naalam na ticket iso tinakita ka kamuraan. It's a multiple ticket, multiple guidelines. Okay. Yeah. Ay, okay sa magayam tayo na. Mudata natin dikit. Nalpasan na kami na lang. Dispensa dai jay. Lord, nagaman kami kalagito yung offering. Na ipon, iti katingaan mo yung dawatan ni Apo nga bendisyonan. Nagito yung parabot mo, bendisyonan mo ako. Bendisyonan mat si kami nga nang ipaay. Kidawatan ni Apo nga tuloy iti panangiparabot mo o nga root iti dagiti job mi o Lord God, dagiti trabaho mi, dagiti sanunat mi, tapos iti kasta Apo may makaipaay kami tumanen. Amen. Ket dawatan mi Apo nga sikak nga root iti may tantano. Amen. Iti biyag tunggal may sa kadakan. In the name of Jesus we pray. Thank you, Tipi. Nangaramat ko kayo ng Manong Alvin Channel of